Lau sunga i le taitai o sauniga, lau sunga i amawhana whaunga. Tō whionga i minista o kapeneta, a whio tātou pāanga whaavao mālo. Sui o le Fale Teu'oloa o le laulangi, ma le whaalapo tonga o fisosoani o ati na e tau whaatoanga o le laulangi. Whaururunga o mta ngā ruenga, ma whaalapo tonga tu ma oti e le mālo. Sui o komiti, fautua ma sosaiete ale au fai whaatoanga. Ia, sui o le company o le King Construction, le paia ma le mamalu ua fia mai le nei tai au. Ia, malo lava le soifo maua ma le langi e mama, wha malo le folau, malo le tauatai. O te manatu leo ua tuta inu manaia le saa o le tala le lei. Peo na pita i tunga iai le sunga i le taitai o le sauninga. Whaafonga fo i le matai sau o le fuafuanga. O le sirisiri ese mai lava i le vavau se ia o le whaavavau. Ai ale fe au tau moli moli o le nei tai au. Tō matau ina ai le nei wha moe moe. Wha malo le fola fola i lau sunga i le taitai o le sauninga. O le atau tō ia whaangalu e le whati pa ia o le nei tai au. Ai o te tūla i atu i le awa ma le whaaloalo e te tauai, e tu sa ai ma le aunga o aute ma le wha moe moe e pei o na tātou whaatasi ai i Atele nei. O le whaalau i loa Aloā'ia lea, o le Āmataina o ngā ruenga whaatino, mo le Fausiaina o le Fale Teu'oloa, mo le tāpenaina o loa, mo le awina atu i atunu e whafu. O le nei ngā ruenga o se mori mau i le tūlanga o le mau whetutu nai, ma ngā ruenga a tia e wha ngā solo a le tātou malo. Ma le sa ili te tau i awanoa mo le manuia lau tele o le tātou atunu. E le ngata mo le au whaiwhaatoanga a o se sao i lunga lua ina o le tamau a inga o Samoa. O le whatupeina o le nei ngā ruenga, ua mawhai ona whaatino i lalo o le poloketi mōre si itia o loa ngausi mai whaatoanga mawhai ngā whaiva, ma le awina atu o nei o loa mō maketi po le saffron. E pei ona iai le sosoani mai Fale Teu'oloa o le laulangi, whapeai ma le whaalapo tonga o fisosoani o ati na e tau whaatoanga a le laulangi. E leto e pose lilo i le tele o lui tau, sa whenga iai ma le tau mwhainga o le nei poloketi. Whapea ma le ngā ruenga o lo fuafuaina mai lava i lona Āmataina Aloā'ia, na whaatau nu whaatasi lava ma le vavao o le COVID-19. E pei ona aafi ai le laulangi atoa, e le ngata i le tamau ainga, le motusia o loa ma au nanga lau tele, whaatasi ai ma tūlanga tau ati nae o whaatoanga mwhai ngā whaiva. E ui la i neilu i tau, ua mwhai lava o na whaawau le poloketi, pei ona iai le tele o soasoani mwhai o na whaamatu watu, i le tele o le au whai whaatoanga, ma le au whai whaiva, ma o se whailonga tū mātila lea, o le ngalue whaatasi o pāanga ese, ai maise o le loto nu ina ia maua e tātou tangata nei whamanuianga. O le sini autū o le nei poloketi, o le maua ai o awanoa e saofia atuai ia le au whai whaatoanga ma le au whai whaiva, i maketi ese mo ngaloa o loa ngaosi, ina ia si itia tūlanga o le tamau a inga, ma ia whapenao na maua pēa tātou tā mafa. E o ngatasi le sini autū o le nei poloketi, ma fuafuanga whaatatia mo le ati nae o le tātou malo. O le nei la tai au, e peo na mawhai o na tātou mōni mau whaatasi, o se fuafuanga ina ia wha mausari ai tau mawhainga umanei. E mawalunga le wha moe moe o le nei Fale Teu'oloa
o le a fausia i Atele nei. O le Atele lona sao mo le mamalu o le au whaifatoanga e si itia ai a lātou tāpenanga. Ma ia whai tia ai, whaafita uli pe o le a awhia ngō fie o fua o whae le langa. Ma ia au sia manaonga, ma tāpenanga whaatapulaa o maketi i atunu i whafo. E pei ona tausi silatu i le Fale Teu'oloa tuai o loo iei nei. Ua tele vaenga e mana o mia o na whaaleleia. Ina ia o ngatasi ma ia inga o whiwhataua inga whaavao malo. Whatasi ai ma le whaatupula ia o le numera wa tātou au whaiwhatoanga po o exporters. Ua mana o mia le sosoani. Mo le awina atu o fua o whaele leanga i atunu i whafo. O le nei Fale Teu'oloa fou. E tusa lea ma le whātesi ma le 5 miliona tāla Samoa lona tau au whai. Mai e fuafua e Fausiaina i le fitu masina. O le ngaduenga, o le a whatinoina i le company le King Construction, e pei ona iai le whai unga o ilo ilonga o whainga whatau ofo a le tatou malo. E momoli le wha malo ma le whaftai, i le Afioga i le minista, ma le matanga luenga o whatoanga ma whainga whaiva. Le matanga luenga o tupe, mai tūtino uma, sa whinau whatasi, ina ia mawhai ona whatino ne ngā luenga tāua tele. Ina ia mawhai ai pēr, o na whaalelei atili au nanga, i le mamalu o le tātou watunu, ai mai se le au whai whatoanga. O se whaftai whapitoa, i le whaletupe o lalangi, whapea ai ma le whalapo pitonga o soani o Āmataina e tau whatoanga a le lalangi. I le whatu maupea o le lātou whatuatuanga i le tātou malo. I le whamatu mai pea o soani whaawau e peo na iai le nei poloketi. O le tatalo, ia anga le le tātou tapa au sili, ma ia whamanuia i le whatinonga o le nei ngā ruenga, mai lava i lona amatanga se itini i lona taunuunga mawalunga. Ia, ma ia tumau pēr ia te ia le viinga. Ia, whamalu mai fo i ona awalofa e pei ona ia i le whamoe moe i le nei aso. To the representatives of our development partners, the representatives of the World Bank and the International Fund for Agricultural Development, our distinguished guests, community leaders, our dedicated farmers, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to welcome you all this morning, and it is my honor to address this significant occasion of the groundbreaking ceremony for the new Atele Pack House, a project that represents progress, resilience, and opportunity for Samoa's agricultural sector. This project, valued at 4.5 million Samoan tala, is a critical investment under the Samoa Agriculture and Fisheries Productivity and Marketing Project. It is a testament to our government's unwavering commitment to strengthening the agricultural sector, which is one of the lifelines of our economy and the very backbone of our rural communities. Ladies and gentlemen, the journey to this day has not been without its challenges. Since the launch of SAPROM in March 2020, we have faced both pre-pandemic and post-pandemic obstacles that tested our resilience. The disruptions brought about by COVID-19 affected global supply chains, market access, and the livelihoods of many of our farmers and fishers. Yet, despite these challenges, the project has persevered, reaching over 3,000 farming households and communities across Samoa. This is a remarkable achievement that reflects the dedication of our people, the strength of our partnerships, and the collective vision
for a more productive and sustainable agricultural sector. The core objective of SAFPROM is to enhance the productivity and market access of our farmers and fishers by improving value chains, promoting climate-smart agriculture, and strengthening the institutions that support our food systems. This aligns perfectly with our national vision of ensuring food security, economic prosperity, and sustainable development for all Samoans. Today, we mark the beginning of the construction of a packhouse facility that will revolutionize the way we handle and market our agricultural produce. The Atele Packhouse will be a game changer in post-harvest processing, quality control, and distribution. It will provide our farmers with the infrastructure they need to meet stringent market standards, reduce post-harvest losses, and ultimately increase their incomes. With a construction timeline of approximately 7 months, this facility will soon stand as a symbol of progress, one that will open doors to greater economic opportunities and expand Samoa's potential as a competitive player in the regional and global agricultural markets. Our agriculture sector today faces increasing demands for quality and consistency in both local and export markets. Consumers, whether they are in Samoa or abroad, expect high standards in food safety, packaging, and traceability. The functions of this packhouse will directly address these demands. It will serve as a centralized hub for cleaning, sorting, processing, and packaging of our fresh produce, ensuring that our farmers can supply premium quality products that meet the expectations of buyers and consumers. More importantly, this facility will also support our efforts to increase agricultural exports, positioning Samoa to access high-value markets with confidence. Beyond its economic impact, the Atele Packhouse represents a broader vision of sustainability. By enhancing efficiency in post-harvest management, we are reducing food waste and optimizing the use of resources. This aligns with our commitment to building a resilient agricultural sector that is adaptive to climate change and supportive of long-term environmental sustainability. I take this opportunity to express our sincere gratitude to our development partners, the World Bank and the International Fund for Agricultural Development, for their invaluable support and collaboration in making this project a reality. Your commitment to strengthening Samoa's agriculture sector has been instrumental in empowering our farmers, improving our food systems, and fostering economic growth. We deeply appreciate your partnership and look forward to continuing this journey together into the future. I would also acknowledge the Ministry of Agriculture and Fisheries, the Ministry of Finance, the dedicated farmers, and all stakeholders who have contributed their expertise and effort to this project. Your hard work and commitment ensures that we continue to make meaningful progress in transforming our agriculture and fisheries industries. As we break ground today, let us reaffirm our shared commitment to advancing our agriculture-related development initiatives and efforts, and let us work together to ensure that this packhouse fulfills its purpose of supporting
sustainable economic opportunities for our farmers and exporters. With determination and unity, I have no doubt that this project will leave a lasting beneficial impact on our agricultural sector and the livelihoods of the Samoan people. May this groundbreaking event be the foundation of a brighter future for Samoa's farmers and exporters and all those who depend on this vital industry. Thank you all, and may God bless Samoa. Soifua.